مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن. Kunda umusigiti, kunda gusoma Qur'an, uwo mugaragu mwiza Allah naguha utange, fasha abakene ugerageze kubera Allah azakorohereza muri ubuzima bwawe. جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. شريعة TV ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون الطائعون. يقول مولانا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ishimwe n'ikuzo byuzuye nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala, umuremyi w'ibiremwa byose. Ndamye ko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi ariyo Allah, ntabangikanywa n'icyo ari cyo cyose. Ndetse ngamye ko Muhammad ari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa yayo. Amahoro n'imigisha by'Imana imusakareho n'abiyo n'abasangira ngendo be, n'ababakurikiye mu byiza n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu rumubare. Bagaragu b'Imana, banje kugira inama umutima wanjye, namwe mbagira inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, nuko gukiranuka hano ku isi n'ejo hazaza ku munsi w'imperuka. Imana muri Qur'an iratubwira iti: mwe abemeye mutinye Allah subhanahu wa ta'ala, kuri ko gutinya Imana, kandi muramenye urupfu ntiruzabagereho mutari kuri gahunda yo kuba abayisilamu beza, mutari abayisilamu. Nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nama ze yatugiriye yaragize ati: uzatinye Allah, uzumvira Imana mu bihe byose uzabamo hano kuri isi. Ubuzima bwawe bwose, uburyo bwari bwo bwose uzaba urimo, uzarangwe no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nuramuka ukoze icyaha uzakurikizeho ibyiza, uzaba impamvu yuko gihanagura cya cyaha uzaba wakoze. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kandi uzabane n'abantu mu mico myiza. Bavandimwe b'Islam, khutbatuna al-yawm an ahmiyati taqwa Allah wa fadluhu. Turarebera hamwe agaciro ko gutinya Allah subhanahu wa ta'ala n'ibyiza byabyo. Uyu munsi dufite tariki 3 z'ukwezi kwa Shawwal. Hashize iminsi 3 dusoje igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Dushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala we wadushoboje gutangira igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan turi bazima, akaba Allah yaranadushoboje kugisoza amahoro. Turasaba Imana Allah tumwinginga cyane igisibo twasoje Allah yuko yakitwakirira akagitushyira ku minzani ibikorwa byacu byiza. Turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala akomeze kuduha ubuzima bwiza, azanadushoboze tuzongere tugira amahirwe yo guhura n'ukundi kwezi kwa Ramadani umwaka utaha insha Allah ta'ala. Ariko kwezi dusoje nta muntu n'umwe uzi ko ku kwezi Allah yakumwakiriye. Walidhalika, inayo mpamvu kana salafuna salih yad'una Allah subhanahu wa ta'ala بعد شهر رمضان أن يتقبل منهم 6 أشهر.
abatubanjirije mu kwemera basabaga Allah subhanahu wa ta'ala, bingingaga Imana yuko yabakirira igisibo cyabo cy'ukwezi kwa Ramadan, bakabikora mu gihe cy'amezi 6 nyuma yo gusoza ukwezi kwa Ramadan. Iyo umwemeramana arangije gukora ibikorwa byiza bitandukanye, icyo usaba Allah, ubwira Imana, Mana ndagusaba yuko wanyakirira ibada amaze gukora. Ntiwirare kubera yuko ntabwo uzi neza ko Allah yakwakiriye ibada yawe. Bityo Abayisilamu twasoje iminsi 30 yose alhamdulillah, kuri bamwe bayisibye yose barayirangiza, n'abagize impamvu bakarya Allah yabahaye uburenganzira bwo kurya igihe bagize impamvu Allah yadushyiriyeho zemewe, ariko nabo bategetswe kwishyura ya minsi bariye kubera impamvu runaka. Fa'iddatun min ayamin ukhra, ntabwo umuntu akwiriye gutinza kwishyura, nta nubwo umuntu akwiriye kwicarana umwenda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadainullahi ahaqu bil qada, umwenda wa Allah niwe wa mbere tugomba kwishyura. Yewe Muislamu kazi, niba uzi ko hari umwenda, hari iminsi utasibye, ihutire kwishyura uwo mwenda uko yaba ingana kose. Wowe ushyireho umugambi, ushyireho niya, bismillah, utangire wishyure kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe Islamu rero, Allah mu kudutegeka gusiba, imwe mu mpamvu ikomeye cyane ni ukugira ngo tumutinye, turusheho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Inyungu ya mbere dukura mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan ni uko igisibo kidutoza gutinya Allah no kurushaho kumvira Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ukagerageza kuba umugaragu mwiza, nta kibazo ufitanye na Allah subhanahu wa ta'ala. Banza ukemure imibanire yawe hagati yawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaratubwiye muri Qur'an agira ati, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Twategetswe gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan nk'uko abatubanjirije nabo bagitegetswe, la'allakum tattaquna. Allah ati impamvu nyamukuru ni ukugira ngo dutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo abanyislam, umwemeramana igihe cyose arasabwa kumvira Allah, arasabwa gutinya Allah kandi akabikora neza nk'uko Allah yabitegetse, nk'uko n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabitwigishije. Ntubikore nk'uko ubyumva cyangwa se ubibona, oya, bikore nk'uko Allah yabivuze, nk'uko n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabidutegetse, kandi unabikore neza ubinoze. Niyo mpamvu iyi aya kenshi tuyisubiramo ku munsi wo kuwa gatanu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, yemwe abemeye mutinye Allah, haqqa tuqatihi, kuri gutinya Allah, ubikore neza ubinoze. Allah aratwifuriza yuko dukora ibada tumutinya, ariko tukabikora neza dufite ubushake n'umurava, nta bunebwe. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ati, inna Allaha yuhibbu al-abda idha amila amalan an yutqinahu. Allah akunda umugaragu we igihe cyose akoze igikorwa akagikora neza, akagitunganya. Natwe rero turasabwa gutunganya ibada zacu neza, turasabwa gutinya Allah ariko tukabikora neza mu buryo bwiza nk'uko Allah yabidutegetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandi tukiyumvisha yuko ibi ari byo bizaduherekeza muri ubu buzima, ibyo bizadufasha ejo hazaza ku munsi w'imperuka, gutinya Allah. Muislamu rero urasabwa gutinya Allah igihe cyose. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabishimangiye, ittaqillaha haythuma kunta, uzahorane no gutinya Allah ibihe byose. Ntuzatoranye ibihe runaka ngo aribwo wibuka Allah usingiza Imana, usomamo Qur'an, usari, tanga sadaka. La, urasabwa gutinya Allah bikaguherekeza mu bihe byawe byose, mu gihe cy'ibyishimo, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'umunezero, mu gihe cy'ibyago. Ntabwo ugomba gutandukana no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aratwifuriza yuko tumutinya igihe cyose, walidhalika nayo mpamvu Allah yadutegetse kumwubamira buri munsi gatanu. Ntabwo byari binaniye Allah kudutegeka gusari rimwe mu cyumweru,
tugasari yaumul juma bikarangira tukazongera kugaruka musiti yaumul juma la, ahubwo Allah yadutegetse gusari buri munsi. Noneho twebwe abagabo Allah dushiriraho imisigiti yubakwa no kugira ngo tuyigane dusarire mu musigiti. Umugabo wigomwe ibyo uri murakora ugana umusigiti uzusari uzabura umwemeramana. Wigomwe ibitotsi bya mu gitondo uve ku buriri bwawe uyorosore ugana umusigiti usari utinye Allah subhanahu wa ta'ala. idha ra'aytum ar-rajula atadu al-masajida fashhadu lahu al-iman, igihe muzabona umuntu w'umugabo witabira iswala mu musigiti akagira akamenyero ko gusara mu musigiti, fashhadu lahu al-iman, muzahamye kuri ya muntu afite iman. Ziriya ntambwe utera zikuzamura mu nkera n'ibyaha Allah kabikubabarira. Dukunde iswala abayisilamu, abagabo dukunde gusarira mu musigiti swala 5 ku munsi. wa'alam anna min afdali a'malikum as-salat. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati mumenye musobanukirwe yuko igikorwa cyiza kurusha ibindi byose Allah akunda kurusha ibindi ni swala. Sari mu Islam, iswali zagufasha gutinya Allah, ni ikimenyetso kigaragaza yuko utinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Icyo bavandimwe Allah araduhamagarira kumutinya muri aya nyinshi cyane, kandi binafite n'ibihembo byinshi ku bantu batinya Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Allah aratubwira muri Qur'ani muri surati al-Anfal aya 29, Allah ati mwabemeye nimutinya Allah, nimuramuka mutinye Allah, biza byo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimuramuka mutinye Allah azabashoboza gutandukanya ikibi n'icyiza. Gutinya Allah tariqul hidayah, ni inzira igushoboza kumenya ukuri, Allah kuyobora inzira nziza. Iyo wiyemeje gutinya Allah, Allah kwereka inzira nziza, akakwereka ikinyoma n'ukuri ugakurikira ukuri. wa yukaffira ankum sayiatikum, si ibyo gusa Allah abahanagureho ibyaha byanyu, wa yaghfir lakum, ndetse n'abababarire. wallahu dhul fadli al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala ni nyir'ingabire zihambaye cyane. Bityo abandi Islam gutinya Allah tariqul hidayah, ni inzira ifasha umuntu kuyoboka Allah subhanahu wa ta'ala. wattaqwa Allahi nurun yudhi'u at-tariq, gutinya Allah nurumuri ukumurikira hano ku isi n'ejo hazaza ku munsi w'imperuka. Allah aratubwira ati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi, yemwe abemeye ittaqullaha, mutinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu bi rasulihi, mugandukira Allah kandi munemere intumwa, mwemere intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nimubigenza gutyo mugatinya Allah, mukumvira intumwa y'Imana, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah azabaha impuhwe ze zikubye kabiri. Iyi aya hangaha yabwirwaga abayahudi, ikabwirwa n'abakristu, kubera ko bemeye intumwa Musa bakemera intumwa Isa. Allah arababwira mutinye Allah, munemere intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutere intambwe, mwemere intumwa Musa, mwemere Isa, mwange kwemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimubigenza gutyo yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah azabaha impuhwe zikubye mu buryo bubiri. wa yaj'al lakum nuran, anabaha urumuri, tamshuna bihi, mugendana urwo rumuri mugahorana narwo rukabamurikira. wa yaghfir lakum, ndetse Allah azanababarira ibyaha byanyu. wallahu ghafurur rahim, mu by'ukuri Allah nubabarira bihebuje nyirimbabazi. Bityo abone Islam gutinya Allah harimo ibyiza byinshi. Umuntu utinya Allah niwe Allah yakira ibikorwa bye, iyo udatinya Allah ntabwo ibikorwa byawe Allah byakira.
Allah aratubwira muri Qur'ani innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, abatinya Allah bumvira Imana abo nibo Allah yakira ibikorwa byabo. anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqina, abantu b'inkozi z'ibibi b'abanyabyaha ibyo batanga byose Allah aratubwira ati lan yutaqabbala minhum, Allah ntabwo yakira sadaka zabo. Kubera iki? Kubera yuko bari inkozi z'ibibi. Attaqwa unwanul karama, gutinya Allah, iyo umuntu atinya Allah kiba ari ikimenyetso cyuko uyu muntu ari umunyacyubahiro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah ta'ala, Allah aratubwira ati inna akramakum inda Allahi atqakum, abatinya Allah umwiza muri mwebwe, umutoni imbere ya Allah, umunyacyubahiro imbere y'Imana ni wa wundi urusha abandi gutinya Allah. Uwo ni umwiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni umunyacyubahiro, usari gatanu ku munsi, usoma Qur'ani buri munsi, utanga sadaka, urangwa n'imico myiza. Hadha, uyu ni umutoni imbere ya Allah. Uza gusarira mu musigiti, ugira umutima mwiza agafasha abatishoboye, uwo ni umwiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko kuba wagira ibyo utunze, wagira ubutunzi, wagira ubumenyi, wagira ibyo utunze ariko udatinya Allah, utumvira Imana, ubusuzuguritse imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo Bayisilamu, niba dushaka kuba abatoni imbere ya Allah, tumutinye, tumwumvire. Tuvuye no mu ngano nziza z'ukwezi kwa Ramadani zigomba kutwubakamo gutinya Allah, kumvira Imana, tugahindura imyifatire yacu, tugahindura gahunda zacu, Allah tukamuha umwanya uhagije, tugatera intambwe, tukaba abagaragu beza. Ibyo nibyo umwemeramana agomba guharanira, agomba kuvugurura imani. Ntabwo uva mu ngando zo gutinya Allah z'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani ukahita usezera umusigiti, ukahita usezera iswala, ukahita usezera sadaka, ukahita usezera gusoma Qur'an, ukaba nkaho mbese nawe utazi ibyo urimo. Ntabwo ari byo Bayisilamu. Dutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntawe uzi igihe azavira hano kuri iyi si, urupfu rugomba kugusanga uri mu bagaragu beza batinya Allah. Attaqwa khairu zadin, impamba nziza umuntu agomba kwitwaza no gutinya Allah. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, Allah ati mushakisha impamba, mujye mwitwaza impamba, ariko impamba nziza no gutinya Allah, nukumvira Imana. Wattaqwa miftahu taysir, gutinya Allah, kumvira Imana n'urufunguzo rw'uko Allah korohereza gahunda zawe zose. Ibikuremereye Allah kabyoroshya kubera ko wamutinye. Fata igihe utinye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azagukemurira ibibazo byawe, Allah azakorohereza byinshi. Kunda umusigiti, kunda gusoma Qur'an, uri umugaragu mwiza, Allah naguha utange. Fasha abakene ugerageze kubera Allah, Allah azakorohereza muri ubuzima bwawe, urubyaro rwawe, umuryango wawe, gahunda zawe, kubera ko uzaba uri mu bagaragu beza batinya Allah. Allah aratubwira muri Qur'an ati wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu, umuntu utinya Allah igihe cyose ahuye n'ibibazo Allah amwereka inzira zo kuva muri ibyo bibazo, Allah muvaniraho ibyo bibazo ahuye nabyo, kandi Allah kamuha ibyiza, kamuha amafunguro mu buryo nawe atakekaga, mu buryo bumworoheye, kubera ko yagerageje gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, uzatinya Allah ibyo byose Allah azabyoroshya. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, uzatinya Allah, Allah azamubarira ibyaha bye kandi ibihembo bye Allah azabitubura, azabigira byinshi. Bityo abanyeslam dutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Gutinya Allah, Allah akunda abantu bamutinya. Abantu batinya Allah, ukuri ko gutinya Imana, Allah bamanurira amafunguro, nta nzara, nta bibazo. Allah aratubwira muri Qur'ani walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Allah ati abantu baturiye isi iyo bari kuba ari abantu batinya Allah, bumvira Imana uko bikwiye,
lafatahna alaihim barakatin minas sama, Allah yari kubamanurira imigisha iturutse mu kirere, imvura, bagahinga bakabona ibyo kurya, bagacuruza bakunguka, bakagira amafaranga menshi, bakaba bakire. Lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard, no mu kirere ibyo bahinze bari kuzaza babisarura, nta mvura y'imyuzure, nta mvura yo kwangiza ibyahinzwe. La, Allah ati imigisha bari kuyibona iturutse mu kirere no mu butaka, ariko banze gutinya Allah. Allah arabahana, abateza inzara, abateza ibigeragezo, abateza indwara, abateza ibyorezo, kubera yuko banze kumvira Allah, banze gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Abayisilamu dutinye Allah, buri wese agerageza atinye Allah. Ujye unasaba n'idua buri munsi yuko yaguha gutinya Allah. Mu busabe bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga Allah, ya Allah, ndagusaba umpe kugutinya. Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa, Mana ndagusaba umpe kuyoboka no kugutinya. Niba uzi ko udasari, saba Allah gushoboza ube mu bantu basari. Niba uzi ko utari mu bantu bagerageza gutinya Allah, saba Imana ibigufashemo. Umuntu udatinya Allah, shayitani aba ari hafi ye. Shayitani aragutwara, ibilisi n'amajini aragutwara, kubera yuko wanze gutinya Allah. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Allah ati babandi batinya Allah bumvira Imana, iyo shayitani abashutse cyangwa se bahita birukanga bakibuka Allah cyane, bagasingiza Imana, bakahita baba abantu bazima kubera gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo abanyeslam dutinye Allah, twumvira Imana. Usari gatanu ku munsi ntacyo bikugabanya mu buzima bwawe, ntabwo bituma uhomba, ntabwo bituma uba umuntu uciriritse cyangwa se bikubuza izindi gahunda zawe, ahubwo gutinya Allah, gusari, gutanga sadaka, kumvira Allah, kumvira Imana. Abayisilamu tuvuye mu kwezi kwa Ramadan, abantu banakomeza no gusiba. Ni byiza no gusiba, nabyo ni ikimenyetso kigaragaza gutinya Allah. Siba kuwa mbere no kuwa kane, usiba iminsi 3 ya buri kwezi. Gerageza ushakisha ibikorwa, ushakisha ibizagufasha muri uku kwezi kwa Shawwal. Gerageza usibemo iminsi 6 nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabitubwiye. Man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal faka'annama sama ad-dahr kull. Umuntu uzasiba ukwezi kwa Ramadan nyuma agasiba n'iminsi 6 yo mu kwezi kwa Shawwal, niyo utayisiba uyikurikiranye, genda usiba umwe, iminsi 2 lillah, kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Ushobora kubyuka urwaye bakakujyana kwa muganga ugapfa. Niki witeganyiriza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala? Gera umusita, ufata umwanya mukeya, usingize Allah, usome Qur'ani, wibuke abakene abatishoboye, teza imbere idini yawe. Bityo abanyeslam dutinye Allah subhanahu wa ta'ala, dutinye umunsi w'imperuka, twese tuzasubira kwa Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, Allah ati mutinye umunsi mwese muzasubira kwa Allah. Uzahubuzwa umunsi w'abanyeslam, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, ibyo wakoze byose uzabihembera buri wese. Wa hum la yuzlamun, nta muntu uzahubuzwa. Bityo abanyeslam, abantu batinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, tureke kuganzwa n'amarangamutima. Amarangamutima yawe nta kuganza kujyane mu byaha, kujyane mu gusuzugura Allah. Ubane n'abantu neza, uha icyubahiro abantu Allah yahaye icyubahiro, ntusuzugura abantu, ntutesha agaciro abantu. Gerageza kuba umugaragu mwiza. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ubane n'abantu mu mico myiza. Imana Allah subhanahu wa ta'ala dushoboze kuba mu bagaragu beza. Niyo mpamvu utawaza buri munsi, nyuma yo gutawaza ubwira Allah, waj'alni min ibadika as-salihin, ya Allah ndagusaba yuko wanshyira mu bagaragu bawe beza. Bityo abanyeslam tugire umwete, tugire n'ubushake bwo guhinduka, bwo kuba abagaragu beza biiznillah. Duhurize hamwe imbaraga n'ubushobozi, tuba abantu bamwe, tuba abavandimwe, twubakiye idini yacu, twubake ubuyisilamu bwacu, ntawe dusiganye nawe. Imana Allah twakira ibikorwa byacu, adushyire mu bantu bamutinya amanywa n'ijoro. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. موشم إيمان الله سبحانه وتعالى وبسبب مورن مجشاه وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام فرشوبتي إيمان الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Islam utinya Allah bizakurokora ibihano bye ku munsi w'imperuka. Allah aratubwira ibizaba ku munsi w'imperuka. Babandi bamuhakanye bakanga kumwumvira, uburanga bwabo buzaba bwijimye, bazaba ari abantu basa nabi kubera yuko banze gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aratubwira ati alaysa fi jahannama mathwan lilmutakabbirin. Ese ubuturo bw'abantu bigomeka ku mategeko ya Allah, abantu badashaka kumvira Imana, ese ubuturo bwabo ntabwo bihagije yuko bazajya mu muriro wa jahannam? Ariko Allah agasoza izi aya tubwira ati wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Nyuma Allah azarokora babandi bamutinye, bazatahukana intsinzi. La yamassuhum su'u, nta kibi kizabageraho, nta bihano bya Allah bizabageraho. Bazaba ari abantu babengerana basa neza kubera gutinya Allah no kumvira Imana. Wala hum yahzanun, nta n'agahinda bazagira ku munsi w'imperuka. Hari abantu bazagira agahinda yawmal qiyama kubera ibihano bazaba barimo. Basaba amazi bakabona amashyira, basaba iki bakabona ibiryo by'abantu bo mu muriro wa jahannam. Basaba abantu bo mu ijuru ngo muduhe ku mazi, bakabwirwa bati inna Allaha harramahuma ala al-kafirin. Ibi biryo byo mu ijuru Allah yabigize ikizira ku bantu babahakanye batumvira Allah. سبنا مهرون مجشين وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة عنا معهم بكرمك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا